Bo sari kahamo chini media takulo no jo tong no khaponi khapri mo khak sama ya khayu nang borwa chongro na dong sung mon lo ye tini chongro tansen potong holo guru literature conference guru kau si mukhamu ni maile mung panda chongro tu malai ha ro tini chintio Assam ni Mizoram ni Tripura ni Tripura ko jaga ni mukhane chintu bungsorok ro khale payu man ko no khatung lai ye man ko no chung ni mukhane sling lai tu ni tu no panda wa tini chongro Rajya Khungthani Brok malai ye ini keha komiti khatu deha Guru Literature Coordination Committee ini chung khatu deha bo ni samungkhe chung bus kangwo Mizoram Tripura Assam bo ching guru tongnai rok sinyo bo kau guru ini kaumung ni lama ba literature ni lama wo chung thangha engke suimung khamo bo thangha ki ni pandawo ke ini bo komiti yo chung ini mahanai jomawo 15 jana ni ke chung khati deha ke ini borowo chung Tripura ni Mizoram ni engke Assam ni joto jaga ni no ini aro ni Andhra tongsingo ro joto jaga joto uthoni representative tongye chung pro khati ha engke bis kangle borau ini Tripura Assam Mizoram ini ching kogru no habakani pandawo engke hahau ni pandawo bom thorok bis kangle samung tang thanai ini bon dise chung ini bis kango Rajya Khungthamo ini literature thang ni pandawo bra habala nai ke chung bo khiti khono tinio chingtio phainai state ni MLA bromnang sombula jakwa bitibo chung ni kogru recognize ti isumo chung ni nang chumo chung saiha biskan bidan sabha roko abuno bongkari ni pandawo chung biti sairuha engke ni mahanai mungkiha government ni ruling government ni MLA Modi yo mungkono ini mahanai ang jemai sing bona no mahanai Guru Literature habakani pando na thuna hi kaudina ha ke abo khiti bo tini chongro bo tini soba ke Kanchanpur region ni soba Modi chongro bo eha ini mahanai 17 jana ni eha chongro committee khati ha ini Kanchanpur region Guru Literature Guru Sahitya Academy ni regional committee jong khati ha aro president ke Prosenjit Riang engke secretary ke Rahul Riang bodike jong khati le ha this ini engke advisor ke ini advisor chairman ke Rajendra Riang bodike jong khati le ha tre committee ro ko tong ho borowo engke tinin bo pandawo jong be thakie ini joto khakchang khapui khakayeno phaileno ini ma ini kogru biskang habaka imba bonao kokti kaham chung salaiha ini abadikino chung bo BS roko tre habaka ham chung la thanai kogru pandawo tawole wa Nepal tekha silitaku AGS chung sara tinio guru kau suikha thumlai mo panda Guru Literature Conference Tini 28 tarik 9 Mac 2023 Kanchanpur Town Hall wa chung khelayo tinio chung chini executive akhe tre dignitaries ni bangma suggestion akhe kokti kaham chung naha napai poreyo khe chini executive ro chung keha kauma saklai nama chaela ha joto guru mana ni pandawo chung keha saklai ni mokhe bosi je ko guru no je khyumkho state language ba ko guru keha separate language ye chuno recognize kheniung tho government bokhe number 1 number 2 khe chung chini ko guru literature no promote khetman ba pandawo chini ko guru literature no development khetmani ba pandawo chini ko guru literature ni expert skill bro ching sungti mo tungo retired Reverend Bromnang SK Msa bungbai khiye
digital workshop kobru literature no tuye biskang chung habala lainai joto bru raw bo literature workshop ndeyo ching kobru raw no bang ma chung sia phung ya phung pai tu mono stumman ba pandawo haba kawan hi ma chung ang bayano chung tinin chiyo bari khiye government thiyo chung appeal khin chu chung no je kheung pho kobru kauno ke ha separate language khetman ba pandawo daidi chung no saklai ri nung tho ye chung kabo thaksa ha jo tono thank you all we the Bru Sahitya Academy once again strongly appeal to government for early recognition of Kobru as a separate language in the state of Tripura. Thank you.